саломи саршор аз меҳру муҳаббати моро бипазиред, бинандагони хуби телевизиони Сафина. Инак мо гурӯҳи эҷодии барномаи нақш атрофи мазмун ва муҳтавои яке аз намоишномаҳои бисёр ҳам ҷолибу диданӣ ва ҳунари ҳунарпешаҳо аз театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский ба шумо маълумот медиҳем. Ин ҳам бошад намоишномаи 5 зани Хоҷа Насриддин аст, ки дар он ҳунармандони касбӣ нақш офариданд. ҳоло бошад суҳбаторои мо ҳастанд яке аз ҳунарпешаҳои касбӣ, коргардони серталошу соҳибзавқ Хуршед Мустафоев. дуруд ба шумо. рӯзгоратон пур аз файзу сахо, пур аз шодиҳо бошад. зинда бошед, саломат бошед, раҳмат. хуш омаданд. саломат бошед. дар аввал мехоҳем атрофи тавлиди ин намоишнома каме ҳарф занед, зеро барои рӯи саҳна омадани як асар чӣ қадар заҳмати зиёдро талаб мекунад. умуман ин намоишнома дар таҳияи кадом коргардони маъруф саҳнагузорӣ шудааст? коргардонии намоишномаи 5 зани Хоҷа Насриддин яке аз арбобони шоистаи санъати ҷумҳурии Ӯзбекистон Олимҷон Салимов яъне коргардонӣ карданд. ин намоишномаро аз рӯи асари драманависи ӯзбек Ибрагим Содиқов. ҳангоми интихоб болои ин намоишнома афтид. аслан бисёр намоишномаҳои интихоб доштанд, яъне интихоб бисёр буд ва медонед барои чӣ интихоб карданд? маҳз ҳамин асарро, яъне ба хотири он ҳунарпешаҳое ки дар театри мо кор мекарданд. аз рӯзи аввали ин намоишнома то ҳол рӯи саҳнаанд, яъне дар ҳамин намоишнома ҳастанд. Мавлона Наҷмуддинова, Мунира Дадаева, Марина Ермолик. мо ки якчанд ҳунарманде будем ки ҳама вақт репертуари театр ба банд будем ва гуфтанд ки коргардон мебиёд аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва нафарое ки зиёд банд буданд ҳамроҳи оно кор намекунанд. яъне ки ман банд набудам дар ин намоиш ва баъдан ворид шудам, баъдан банд карданд, коргардон диданд, ҳамамона сарҷамъ оварданд. мусиқӣ касе ки мусиқӣ навохта метавонист гуфт ки мусиқӣ навозед ва мо занҳо таҳти ҳар наво рақс мекардем ва аз рӯи ҳамон рақсҳо яъне нақшҳоя тақсим карданд ва ба ман нақши Зубайда насиб гардид. нақши Зубайда ва дар ин муддат тӯли чанд сол аст ки мо ин намоиша яъне пешкаши тамошобинон мегардонем. Роль играют Тамано, она такая хулиганистая. А вообще спектакль поучительный для мужчин, что нужно иметь одну любимую жену. Вот. До этого у нас в спектакле Насриддина играл Шухрат Рахматуллаев. А сейчас вот так внезапно получилось, что стал играть главный режиссер театра Маяковского Хуршед Мустафаев. Он ввелся в спектакль, играет замечательно. Насриддин, а я Тамано. Я предлагал вам пройти в комнату, немножко отдохнуть. Одной? Да, до обеда, до. Слушай, мой господин. ин намоишнома намоишномаи занҳост, яъне чӣ гуна занҳо байни худ талош мекунанд ва на ин ки муқобили мард. яке аз дигаре мехоҳад бартарӣ дошта бошад, яъне дили Хоҷа Насриддинро ёбанд. ҳамин гуна аст? яъне ин ҳам ҳаст, аммо бештар кӯшиш мекунанд занҳо ки яъне бо ҳамдигар забон як кунанд, яъне бо ҳамдигар дӯст шаванд. яъне вақте ки Хоҷа Насриддин яъне мисли оне ки як шӯхӣ аст, яъне шӯхӣ мекунад, мехоҳад ки байни занҳо як хархашае шавад ва як луқмаеро мепартояду мебарояд меравад ва аз дур нигоҳ мекунад ки яъне ҷанҷол мекунанд ё не. аммо занҳо кӯшиш мекунанд ки яъне бо ҳамдигар забон як карда бошанд, яъне дар байни онҳо душманӣ пайдо нашавад. Очень веселый, яркий спектакль, чем мы очень гордимся. И я думаю, что спектакль еще долгое-долгое время проживет. Если вы сейчас не успокоитесь, мне придется не жениться на вас. Слушаюсь, мой господин. Ну, умоляю вас. Я это так. Вот, не оставлю. Конечно. Не оставлю. Вот. Садите сахар. Это не ваш халат! Это мой халат. А вас где? Это как получилось? Это я не специально. Это так получилось. ман
маънии намоишнома дар он аст ки яъне шоҳ ба дарбор даъват мекунад хоҷа Насриддинро аз латифагӯию шӯхиҳои Насриддин, яъне шоҳ ҳаргоҳ яъне баҳра мебарад. Насриддин мегӯяд ки ман аз оҳдаи яъне 10 зан ҳам мебаромадам, 100 зан ҳам мебаромад. Шоҳ қаҳраш мекунад ва шоҳ фармон медиҳад ки Насриддин бо 4 зан издивоҷ кунад. яъне зани худаш ҳаст ва боз 4 зани дигар. Кани бубинем кани бо 5 зан чӣ гуна, яъне аз оҳдаи 5 зан мебарад ё не? Мулла Насриддин, спасибо. Спасибо, рахмат. Спасибо, вы очень много сделали. Будьте счастливы. Будьте счастливы. До свидания. Счастливо, будьте здоровы. Хай. Погодите, Мулла Насриддин. Что случилось? Послушайте, а мы ведь совсем забыли про вашу настоящую жену. чӣ тағйиротҳо дида мешуд дар намоишнома нисбат ба солҳои қаблӣ? сину соли ҳар як ҳунарпеша он солҳо хеле ҷавон буданд. албатта ҳам ҷавон буданд. Медонед ба кадом маъно? яъне сину сол ва таҷрибаашон яъне зиёдтар шудааст ҳунарпешаҳо. хеле ки мегӯянд ки оҳиста оҳиста сину сол рафтан мегирад ва ҳамин хиради инсон зиёдтар мегардад ва рӯи саҳнаам ҳамин гуна аст. бо ҳар нафар Насриддин нақшофарӣ кардан, яъне ҳар як хираде ба худат ҷамъ кардан мегирӣ. шояд бинандагони гиромӣ шумо аз ин намоишнома огаҳ набошед. аз ин хотир порчаеро пешниҳодатон мегардонем то ҳам ғизои маънавӣ ҳам фароғати хуш дошта бошед. Алейкум ассалом. Не надо. намоишнома ки дар жани мазҳака рӯи саҳна омадааст дар ҳақиқат бисёр ҳам таъсирбахш аст, зеро дар ҳар як лаҳзаи ин намоишнома пур аз ҳазлу шӯхиҳост. умуман ин намоишнома ба аҳли ҳунар чӣ дода тавонист? ҳунармандои мо ин намоишнома хеле дӯст медоранд, бисёр дӯст медоранд ва тасмим гирифтанд ки намоишномаи панзани хоҷа Насриддин яъне дубора рӯи саҳна биёрем. ҳам худамон ташнаи ин намоишнома шудаем, чун бисёр мехостем яъне ҳамон ҳазлу шӯхиҳое ки баъзе вақт дар зиндагӣ намерасад, мо онро дар рӯи саҳна яъне иҷро мекунем. росте ман низ яке аз тамошобинони ҳамин намоишнома будам ва ҳунари шуморо ман дар ана ҳамин яъне саҳна медидам. уман мегуфтед ки дар аввал яъне дар нақши хоҷа Насриддин кӣ интихоб шуда буд? аслан бояд аз ҳамин оғоз мекардем, чун мо шуморо дидем. бале, аммо Хуршед Мустафоев ҳаққи нақши хоҷа Насриддина иҷро кардам гуфтанро надорад, чун ин нақши ман нест. аслан аз рӯзи аввал ин нақш моли ҳунарпеша Шӯрачо Раҳматуллоев бо ҳунарпешаи дигари мо Абдумумин Шарифӣ, яъне ин намоишнома бо онҳо яъне тавлид шудааст, бо Насриддини онҳо тавлид шудааст ин намоишнома. вале ман ҳамчун тамошобин шуморо дидам дар ин нақш ва хеле моҳирона нақш офаридед. росте ҳамин хел шуд ки намоишнома гузоштанд, гуфтанд ки бояд нишон дода бошем барои тамошобин, яъне хоҳиш кардан чипта фурӯхтаем. ҳамун рӯз Шӯрачо наметавонист. духтаро хоҳиш кардан, гуфтанд Хуршед, худат ёвари коргардонӣ, дубора худат яъне рӯи саҳна оварди намоишномае кор кардӣ, ҳама ҷои намоишномае медонӣ, суханошам медонӣ, биё худат баро. С Хуршедом какие были смешные. Ну, бывало так, что ввелся человек внезапно, вот так быстро. До этого он еще успел сыграть роль там, Кадыра, Мулло. Вот это было смешно. Как раз это было, делали мы Никох, в спектакле как раз проходил, и он забывал где-то текст или не мог понять, кто из нас Джанатой, кто там оно. Вот. И мы за кулисами стояли в ожидании того, что кто из нас будет сейчас на Никох участвовать. Также и в Насриддине. Он добавляет на таджикском языке какие-то реплики смешные, зал смеется. ман яъне кӯшиш кардам ва медонед ҳамон рӯз намоишнома барои чи ин қадар ҷолиб барои шумо афтод ва яъне шумо дӯст доштед, чӣ хеле ки шумо гуфтед, ҳунарпешаҳо медонистанд ки ман яъне омода набудам, яъне бетамрин, яъне ин ҳамаш кӯмаки ҳунарпешаҳо аст. духтаро ин қадар гирди ман ҷамъ шуданду яъне кӯшиш мекарданд ки кӯмак кунанд. баъзе лаҳзаҳое буд ки ман намедонистам чӣ бигӯям, яъне кӯмак мекарданд ки ман суханама бигӯям ва ҳамин гуна мо намоишнома яъне бурдем то ба охир расонидем. Mana
кого из вас будет таз? Мне душу греет та, кому я подарил кольцо с рубиновым камнем. И тазик сегодня будет у нее. ҳарчанд яъне ки намоишнома бо забони русӣ ба саҳна гузошта шуд, вале мушоҳида мекардам ки бо забони ноби тоҷикӣ нест, яъне ки бадоҳатан суханҳо иҷро мешуданд. Идеяи худи коргардон буд? ин идеяи худи коргардон буд, ҳам барои ҷолибияти намоишнома, ҳам вақте ки мо инқадар забони зебои тоҷикӣ дорем, барои чи не. Ва коргардонам мегуфт ки яъне шумо метавонед баъзе вақт, яъне баъзе луқмаҳое, яъне метавонед тоҷикӣ партоед, яъне ба ғайр аз оне ки ассалому алайкум мегӯем, хушомадед, яъне гузаред, курпача, чой, ош, биёр, рав, сарам дар кард, яъне баъзе суханҳое аст ки яъне ба русӣ, яъне хубтар аст ки ба тоҷикӣ гуфта бошед. Ва агар мушоҳида карда бошед, вақте тамошобин ҳам вақте ки суханҳои тоҷикӣ гуфта мешуд рӯи саҳна, яъне хандаҳо низ зиёдтар буданд аз ин, чун ширинии забони тоҷикӣ дигар аст. фикр мекунам аллакай 20 сол мешавад ин намоиша. Яъне мо хела ҷавон будем ки занҳои Хоҷа Насриддина бозӣ мекардем ва то ба имрӯзам бозӣ дорем. Ҳамин ҷамъ дар намоиши 5 зан Хуршед ҳамон импровизатсиона кор мекунад ва чӣ қадар ширин аст импровизатсия. Ва ин намоише ҳаст ки бояд ки дошта бошад калимаҳои тоҷикӣ. хурам шумоя, гардам шумоба, мурам шумоба, вай ҷонам шаведе. Ина бинед ҳамин сухано ҳамин қадар бомаза мекунад ҳамин намоиша. Ва Хуршедам бо ворид шудани худаш, бо ворид кардани ҳамин сухано, яъне ҳамин намоиша боз бамазатар гардонд. яъне ҳар кадомаш дар деги худаш меҷӯшанд. Шуҳратшо дар деги худаш, Хуршедҷон дар деги худаш. Ва коре ки Шуҳрат мекунад, Хуршед карда наметавонад. Коре ки Хуршед мекунад, Шуҳрат карда наметавонад. Господин, что вы хотели, чтобы мы сегодня приготовили вам? Без разницы. Если не возражаете, я приготовлю нормально. Ой, господин, найдите вот эту тибетейку. Смотри, на бараньем жиру. Очень вкусно. А я постараюсь найти таз. Хорошо, постарайтесь, моя дорогая. Хорошо ищите. Хай, надо кормить надо. намоишнома ба забони русӣ аст ва асар ба забони русӣ навишта шудааст, яъне тарҷумааш ба забони русӣ. Дар саҳна ҳама ҳунарпешаҳо тоҷиканд. Он русҳое ки ҳастанд, яъне он русҳо ҳам тоҷикӣ гап мезананд ва медонанд ва бо як майли том, яъне баъзе калимаҳоям худашонам ба забони тоҷикӣ мегӯянд ва ин бисёр ширин аст. Бисёр як чӣ хел гӯям, як ба намоишнома як ҳусни дигаре зам мекунад ва бисёр бамаза мешавад аз ин чиз. Барои ҳамин барои чи не ва яъне дида бошед ҳам сару либос тоҷикӣ аст ва агар рафту масалан тамошобинон дархост кунанд ки ин намоишномаро яъне бо забони ноби тоҷикӣ пурра таҳия кунед. бо забони пурра тоҷикӣ баъд аз намоишномаи мо дар театри Камоли Хоҷандӣ ин намоишномаи рӯи саҳна оварданд. 40% намоишнома ба забони тоҷикӣ меравад. Агар дида бошед, аз оне ки бештар ман бо забони тоҷикӣ бозӣ мекунам, бисёр забони тоҷикӣ истифода мебарам. чаро масалан занон ҳардаму ҳар лаҳза шӯру шавқ мебардоранд? Шояд дар симои Хоҷа Насриддин марди хиёнаткорро медиданд. фикр мекардам ки ман касеро аз каси дигарашон, яъне болотар медонам. Кадоме аз онҳоро Насриддин дӯст медорад бештар ва барои ҳаминам байни худ бад хархаша мекунанд ва оқибат мефаҳманд ки Насриддин шӯхӣ кардааст. Яъне Насриддин як коре кардааст ки мехоҳад ки байни мо шӯру ғавғо афтад ва ором мешаванду ва яъне ба як хулосае меоянд ки ҷанг накунанд. Если вы никому не скажете, я открою вам один секрет. Никому клянется, пусть вырвут наши языки. Да, никому слова. Я та женщина, которая греет душу господину. Милочка, почему моя комната без разрешения? Что она греет? Тазик! Тазик! Сегодня! Смотрите! Вот! Да чтоб нам всем провалиться!
و نصرالدین هرگاه میباید و میگه چیکار کنم که جنگ شوند خودشون از من جدا شوند که من در نزد شاه زبان کوتاه نشوم. اما عاقبت نصرالدین یعنی باخت میکند. خورشید مصطفی‌یف رو در اکثریت مثلا فیلم های تاجیکی و نمایشنامه های بلند مضمون بیشتر یعنی که در ابرازی منفی میدیدن. ولی در این نمایشنامه که ژانر مضحکه بود شما رو در نقش خواجه نصرالدین دیدن. این چندمین نقش شما است که در ژانر مضحکه آفریدید؟ خیلی زیاد هست، نقش های نمایشنامه کودکانه هست، اما با نقش های منفی، چون مردم بیشتر هنرپیشه ها رو طریق تلویزیون میبینند، چون در فیلم ها و بیشتر فیلم ها یعنی نقش هم همش منفی هستند و من خودم بسیار وقت خواهش میکنم که یعنی به من نقش های داده باشن که یعنی کمی شوخی داشته باشه که من ببینم که یعنی من از عهده این گونه نقش ها هم برآمده میتوانم و نمیدونم خوشبختانه است یا بدبختانه است که شهرتشاه رحمت الله نتوانستند و من یعنی در نمایشنامه مسحکوی با چنین نقش یعنی این گونه نقش یعنی بزرگی مسحکوی یعنی من نداشتم. ممکن گفتن که یکی از اولین نقش‌های است که اینقدر بزرگ است و مسحکوی است نقش می‌بازم. چون شما گفته بدون تمرین یعنی در این نقش بازی کردید، پس اگر مخفی نباشد در کدام لحظه نمایشنامه یعنی که به خطاگی راه دادید؟ بسیار است. برای من وقتی که خطا میکنم و خطاگی خودم دخترها میدونن، تماشابین پیخست نمیبرد و من همون لحظه که خطا میکنم همون لحظه یگان شوخی تاجیکی میپرتایم، بعد دخترها پشت صحنه میخندن میگن تو گپت گم میکنی و تاجیکی میگویی یگان چیزه، هم تماشابین میخندن همون میخندیم برآمده نمیتونیم. طبیعی است که در زندگی واقعی نیست هر یکی ما خصلت‌های گوناگون داریم و در این نمایشنامه نیز یعنی زنان 5 زن خواجه نصرالدین با ابراز مختلف نقش می‌آفرند. پس خصلت یا خود ابراز زنان در خود اثر همین گونه نوشته شده بود یا اینکه از جانب کارگردان علاوه شد؟ بیشتری کارهایی که دخترها میکنن یعنی بیشتری آن در ابرازهایشان، آن بعضی شیرینی هایی که یافتن یعنی در خاراکتر و در رفتارشون و در نگاهشان اصلا دخترها خودشون یافتن. ابرازی که در روی صحنه می آفری این طرفش کاری خودی هنرپیشه است. البته یعنی با کمک کارگردان و کدام قسمتی خوردی ابراز یعنی در اثر هست، یعنی از چیزی باید گیرند و میبینند که یعنی جنتای با شمشیر میبراید و کمی ناترس است، یعنی چگونه باید باشد. اون طرفش دیگر هنرپیشه خودش میکنه، میفهمد که یعنی خب من باید این گونه باشم، یعنی مثل مرد بسیار بقوت، بسیار ناترس این گونه. زبیده بسیار زبان یک میکند، مییابد یگان خرخشه شود همه آرام میکند، یعنی باید کمی عیار باشد، یعنی این گونه باید باشن. دیگر طرفش یعنی خودی باید مولانا بانو، یعنی منیره، مارینا، نرگیس، یعنی آن طرفی نقش خودشون باید پره میکنن. Стоит женщине немножко проявить внимание, вы сразу начинаете сомневаться. Вот холодный чай, господин, холодный чай. Иди. اگر جوان‌ها میبودن پهلوان، حتما یکی از ما هنرمندان من هستم که نقشم حتما هم خودم بازی میکنم و هم اون جوانی را دوبلور خود میگرفتم، چون نمیخواهم که نمایش یعنی خاموش شدم، شعله‌چش خاموش شده رود. ما از همون نفرایی که چهره کسی خندان میکنیم، دل کسی شاد میکنیم. آرایش یا خود دکور صحنه نیز دقت تماشابینان رو جلب میکند، چرا که در دکور یعنی همون انعنه‌های خاصی ملی، هنرهای خاصی تاجیکانه از جمله گلدوزی و سوزنیدوزی نشان داده شد. یعنی این ایده خود کارگردان بود. وقتی کاربالای نمایشنامه آغاز شده بود، عالم جان سلیموف وقتی خواهش کردن گفتن ما نمایشنامه پر یعنی تاجیکانه میخواهم که باشد، یعنی چون در تاجیکستان صرف تاجیکانه. بله، شما چی کمک کردن میتوانید، چی ایده ها دارین، چی کار کردن میتوانیم.
و وقتی که گفتیم که یعنی خودشون خواهش کردن ایده عالمجان سلیموف بود که یعنی موسیقی زنده باشد با دایره و تبلک برای لباس ها ما لباس ها رو خواهش کردیم که کمی یعنی به حاضر زمان هم یعنی مانند باشن. چون ما میدونیم سال 2023 با این نمایشنامه یعنی شما بیرون از جمهور نیز سفر هنری داشتید. پس از این سفر چه تاثیراتی دارید و عموما هنری دستاندرکاران تئاتر رو چگونه پذیرفتن؟ یکی از سبب هایی که نمایشنامه رو دوباره زنده کردیم و دوباره روی صحنه آوردیم محض همین جشنواره بود. با فدراسیون روسیه خواهش کردیم که یعنی با نمایشنامه صرف تاجیکی رفته باشیم، یعنی همچون تاجیکان رفته باشیم، چون تئاتر روسی هم باشیم ما تئاتر تاجیک هستیم و وقتی که به سفر میبریم نمیگن تئاتر روسی دراموی مایکوفسکی، میگن تاجیک ها در کجا هستن، تئاتر تاجیکی است، امروز برآمده تاجیکان است و همیشه کوشش میکنیم که این نمایشنامه برده باشیم که تاجیکی باشد و ما انتخاب بالای این نمایشنامه افتاد و از همین لحاظ هم دوباره یعنی زنده کردیم. گفتیم بهانه میشد که برای جشنواره زنده میکنیم نمایشنامه، هم اکنون بازیش میکنیم، یعنی باید زنده کردیم، بسیار میخواستیمش و همین گونه نمایشنامه روی صحنه آمد و ما به جشنواره رفتیم. عموما وقتی نمایشنامه بسیار خوشرو قبول شد نمایشنامه، ما فکر کردیم تالار کم شاید آیند، نمایشنامه تاجیکی است، اما بعضی وقت میگویند که خواهش میکنن خودشون که یعنی تاجیکی بیارید، چون برای ما تاجیکی عجایب تر است از آنی که شما رومیو و جولیت یا گاملت میارید. هرچند گاملت هم وقتی میبریم یعنی خیلی خوب قبولش میکنیم. در انتخاب نیز خطا نکرده، چون هم موسیقی ها هم دکور هم سر و لباس هنرپیشه ها خیلی تاجیکانه بود. البته و بعد از نمایشنامه یادم هست می اومدن و میپرسیدن که همه اینا یعنی تاجیکی هستن، دستدوزن و ما وقتی میگفتیم که اینها دستدوزن وقتی جمع گیر میکردیم می اومدن نگاه میکردن و میگفتن اینقدر زیبا است، اینقدر هنری زیبا دارید. کدام لحظه این نمایشنامه به خورشید مصطفی به نهایت پسند بود؟ بسیار هست لحظه ای که وقتی انگشترین تحفه میکنند به هر یک دست پنهانی فریب میکنند و هیله و نیرنگ های خواجه نصرالدین اونجا شروع میشود. وقتی انگشترین میدین و چخه یادم است مولانا نجم‌الدین و میدوید و میگفت نه دوام پاجم در میکند. Тазик будет у меня. Я буду ждать вас. Потому что вы показываете завидовать. Не такая уже и дура. انگشترین میبرآوردم و چگونه به انگشترین نگاه میکنن زنها، یعنی دوستداری زنها زیب و زینت یعنی معلوم میشود در او که چگونه کار میکنن. یعنی از این لحظهش بسیار یعنی دوست میدارم این لحظه را. من نیز همچون تماشابین احساس کردم که آفریدن این نقش برایتان آسان نبود. البته دشوار، خیلی دشوار، یعنی نقش آفری در صحنه یعنی تمرین میکنیم ماهاش کتی دشوار است و اینجا یعنی به تمرین و به هیچی خیلی دشوار بود. دشواری بود در آن بود که من میترسیدم دخترها خلال نرسونم و همین مهر و محبت رو در انتها خواجه نصرالدین احساس میکند که تنها صادق از زن است. بله زنش میمونه در برشون نمیرود دیگه، زنها فرار میکنن میرن. یعنی همین است، یعنی پندی نمایشنامه هم همین است که صادق بودن نسبتی یعنی به هم تنها دو نفر میتونه صادق باشه. ما نیز آرزو میکنیم که شما همیشه خوشبخت باشید. از زندگی خوب و خوش به شما تمنا داریم و در فعالیت ایجادیتان باشد برای را تمنا میکنیم. تشکر برای یک صحبت صمیمی که اطراف ماهیت این نمایشنامه که یک موضوع روز است به ما و بیننده سفینه روشنی انداختید و بسیار هم یک نقش عالی بود. در انتها برای بیننده سفینه چی گفتنی داره؟ برای تماشابین یعنی آرزو دارم که همیشه خوشحال باشن، یعنی مثل آنی که ما نمایشنامه روی صحنه میاریم و میخوایم که تماشابین ما به تئاتر بیاید و خوشحال از تئاتر برآمده رود. بگذار تماشابین تلویزیون سفینه همیشه
ҳамеша хушҳол боша, ҳамеша дар зиндагишон сарсабзиву хуррамӣ дошта бошанд. саломат бошед. Зинда бошанд. бинандагони гиромӣ, қаҳрамони барномаи нақш буданд аз намоишномаи Хоҷа Насриддин, ҳунарпешаи касби театр, коргардони муваффақу серталош Хуршед Мустафоев. Хайр, хуш бошед.